Jesu. Amen. Ngibingelele ngenkosi kaNdlanzi. Amen. Sokhaya, amen bazalwane. Amen. Sethu Jesu ngibingelele noma wethu laphana. Inzala abantu, amen bazalwane. Amen. Ugogo uNdlanzi egameni lenkosi uJesu ngiyabingelela ma egameni lenkosi ethu Jesu Kristu sikhona nje ngenxa yakho, amen bazalwane. Mhlawumbe kuba kuthiwa wafaka emgqonyeni ngabe wakumupha umasipala ngabe asikho la sikhona, amen bazalwane. Ngibingelele nenceke zenkosi babuNkwanyana nababudube egameni lenkosi ethu Jesu ngeke inkosi babuhlongwana egameni likaJesu ngiyakubingelela nenceke zenkosi zonke ezikhona ngiyibingelela egameni lenkosi ethu Jesu ngibingelela nabashayi beinsimbi nobhuti nabosisi nabomama, amen bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu siyambonga nje uNkulunkulu nasemini ukuthi kube kuhle kuyena ukuthi asihlanganise kanjena sibe khona phakathi leli khaya, amen bazalwane. Nje umoya wami nje uyambonga kakhulu uNkulunkulu, amen bazalwane. Asibamisile ukwenza lenkonzo kanjena, amen bazalwane. Kodwa nje ngiyambonga nje ngeke ngambheka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akafani nabantu, amen bazalwane. uNkulunkulu wesikhathi egameni lenkosi ethu Jesu hayi ukuthi sesoze siye kwaNdlanzi ngenxa ukuthi kuyibhedeke ababumfundisi, amen bazalwane. Ke sihambe nje ke siyokhonza khona egameni lenkosi ethu Jesu. Ngiyabonga nje kakhulu, akukho nje engingakusho, amen bazalwane, ngaphandle ukuthi nje ngiyabonga namukelekile zizwele nje nisekhaya, amen bazalwane. Ikhona ke ekhaya ke la ekhaya, amen bazalwane. Lokuyila ngiphatheka kabi nje ngathi ngiyacula ngiqedi abazali ngathi abayizwa nalanga mthi ngenxa yakho nje futhi bekuyilona lo unyakazi uthi ngenxa kaJesu nje nanokuthi ukhona nje nekuleli gceke, amen bazalwane. Kungenxa yenkosi ethu Jesu bazalwane owehla ngelilanga lithi izwi lenkosi kwaye kwanyakazwa ezulwini kwanyakaza emhlabeni kufunakala izovula incwadi enezimpawu ezisikhombisa, amen bazalwane. Kuthiwa ke bamcinga bangamthola ezulwini bamcinga nalamhlabeni abangamthola, amen bazalwane. Kodwa ngithanda indaba yodwa ukuthi kwezokala idala namalunga, amen bazalwane. Ezikhipha imikhala emakhanda azo ayizayiphosa enkosini uJesu athi ufanele wena undlu ukuthi uvule incwadi ngoba wena wahlatshwa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakho, amen bazalwane. Sikhoneka kanjena bazalwane ngenxa yegazi lenkosi ethu Jesu, igazi bazalwane engaxutshiwe, amen bazalwane. Igazi lentombi, amen bazalwane, elithi lenkosi ngalo bazalwane siyaphilisa egameni likaJesu, elabonakala nangelilanga isoshela linonoma ngalisayo la inkosi ethu Jesu isesiphambanweni, amen bazalwane. Lithi lenkosi wayi wamhlaba ohlangothini elithi bazalwane leqhasha igazi elalavula iso lakhe, amen bazalwane. Wayengaboni kahle enethoba lithi wathi impela lo ube indodana kaNkulunkulu, amen bazalwane. Ngalokho nje siyamanga uNkulunkulu nasemini ukuthi impela useyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Khuleka kanje bazalwane usekhaya, amen. Hallelujah. Amen. Ngithanda into yodwa mama kulo mhlabelo ukuthi simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Hallelujah. Simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli masenifeze konke manini. Mase kufeze konke kumele uyifundise ukuma. Ingakho ubaba makasifundisa ukukhuleka ukuthi bokhuleka phela ngoba ukhuluma kumuntu ozwayo lalelayo ophendulayo futhi. Awuyinikeze nje noma u3 minutes noma at least noma u30 seconds usuqedile ukukhuleka ume ulalele. Selokhu ukhuleka kuNkulunkulu kodwa uyadinga naye uNkulunkulu ukulalelwa. Mase ufeze konke nime. Hallelujah. Nime bazana izinkalo zenu ziboshiwe. Hallelujah. Ize lethi naqhubeka lisho njalo isinime izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Hallelujah ekseni. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane lesi sikhathi lesi angithanda ukudonsa kade kakhulu sengiqonda iorder. Hallelujah baba ungashayi ukuthi ukhona ubaba